Uyayibona hayi ukuthi umuntu uyadubula kuphuma isibhamu bafethu isibhamu siphuma amanzi akwenzeki lokho hayi isibhamu ngeke siphuma amanzi isibhamu sizophuma ibullet kodwa kwenzakala ukuthi mhlambe bafike bathi bazokulanda kuwe emoyeni kube nento ekhulumayo ithi phuma uhambe and bobhizi washa izitsha kodwa lento ikushisele kakhulu ukuthi ngiphume ngihambe uma uqeda ukuhamba masobuya uzwa kuthiwa hey khona abanye abantu abafike lana esingabezwa kahle ebebakufuna uya understand ngathi kanjani sovikelekile kanjalo and all those things hayi ukuthi mhlambe uqiniselwa ukuthi wena njengoba ngisho ngithi makuthakwa imithi sibheka ukuthi siqinisela ini uyabona if uqinisela ukuthi kube no uphunyuka into enethile ngeke sihlale singawufaka uphunyuka abamphethe umuthi neminye imithi ecishe ifane naleyo makunomsindo ekhaya for an example ukuthatha nani siyafaka imithi efana nothula umsindo nani uthola ukuthi mhlambi isichitho besikhona mawuceda ukuqiniswa wena uthola ukuthi manje umama akasakubuki ngalendlela ebekakubuka ngayo before yokukudelela ngamanje ngithi ngishilo ngathi umuntu uba nenkinga ngoba enyatseka sekubuye lesasithunzi lesane size ngokuqina kuningi nje singakusho ukuthi uqiniselwa for in nayo inemithetho yakhona ukuthi you must not sleep around cha umuntu kumele ulale egcineni for a certain time for an example if uqiniswa ngebhande ibhande esikhathini nesiningi kumele noma elalana balifaka lana noma balifaka lentuzaneni la okay mawufake ibhande uyakuthola esikhathini esiningi linomthetho vele kumele ulikhumule kakhulu elala kumele ulikhumule mawuzo engage sexually nomuntu uyabona kodwa ke mayisegazini kuwe lento lena ngeke uchache igazi lakho mosusu simgaba so automatically kusho ukuthi you can engage sexually nomuntu naye